pripremali ovu izložbu i dok smo se zapravo bavili samom Zlatkom, najveće pitanje koje se svuda i u medijima pojavljivalo je koliko zapravo Zlatka ima godina i da li večeras slavi 25. rođendan. A Zima je znao okretati glavom i davati neke različite odgovore na to, a Zlatka je negdje bliže 30-ih nego 25, ali recimo da je u punom cvatu mladosti. Večeras ćete tako moći vidjeti izložene strip table i nakon toga projekciju filma. Nadam se da ćete imati strpljenja, obzirom da je dosta intimna atmosfera u prostoru za projekciju filma, pa ćete ulaziti u grupama unutra, ali za vrijeme toga možete popiti neko piće, pričati, tako uživati. Ja se nadam da Darko može malo pričati o Zimonjićevom stripu iz Zlatke. Jel smijem ja ustati? Da. Dobro. Grozno mi preko ramena vam govoriti, nije da nešto užasno volim pozornice. Dva su razloga zašto sam pristao večeras ovdje govoriti. Prvo je što me zanimalo koliko ljudi nije dobilo rezervacije za restoran, sad vidim. A drugo, što me zanimalo, drugo zato što sam dugo vremena mislio da sam jedini muškarac koji je čitao Zlatku kojom se sviđala, uglavnom su čitale djevojčice. No, doduše, djevojčice uglavnom čitaju, ne samo Zlatku, bilo što. Od 18. stoljeća na ovamo, kako pokazuju, muškarci pišu, a žene čitaju da bi vidjeli šta muškarci misle. Imam i bilješke, ali nemam naočalo. Htio sam zapravo večeras nešto reći o stripu i galeriji, ništa negativno. To ću drugi put. Neću reći da ova izložba traje 5 dana, ona preko puta mjesec i pol, to možete sami pročitati. Nego strip kao umjetnost, to je nešto što je Krešimiru uvijek bilo bitno. Meni puno manje. Strip kao novac mi je puno bitno. Ali Krešimiru je bilo bitno što se vidi iz njegovih ranih stripova kad se još nije potpisivao kao Z, nego kad se potpisivao kao Zart. Z-art. Zima art. Ja sam bio mali pa sam to čitao Zort, ali to više govori o meni nego o Zimonjiću. Tako da se ono od početka spremao i vizijom zapravo i utjecajima. Njegovi utjecaji su puno manje dolazili iz stripa samog, da kako da čita stripove. Kad sam ga pitao recimo svojevremeno koji je autor utjecao na njega, onda on nije spomenuo nekog strip crtača, nego je prvo spomenuo Alberta Kinnerta, njegove ilustracije. Znači on dolazi u strip donoseći nešto što već u stripu nije bilo. To je ono što možete vidjeti, znači u Zlatki, poslije i inače. Ali mi je zanimljivije od toga, znači kad vidimo Zlatku, 3 stvari sam zapravo mi se učinilo. Gdje mi papir? Ok. Zašto je Zlatka posebno pogodna za izlaganje u galeriji? Zato što je Krešimir Zlatku kroz većinu njezinog života vodio u tom formatu jedne stranice. To je format koji su ljudi svojevremeno zvali novokvadratovskim po grupi koju je Krešimir pripadao i koji je tad bio uvjetovan prostorom koji su imali u novinama. Recimo nekoliko stranica u novinama, svaki nekoliko autora, svaki po jednu stranicu, pa se naučili to sažeti. Međutim, time Zlatka postaje idealan galerijski strip, osim što je idealan strip već sam po sebi. Idealan galerijski strip zato jer se može pročitati. Ako je neki duži strip pa se izlože stranice, onda vidimo koliko je to nešto lijepo nacrtano ili vidimo uživo nešto što smo vidjeli otisnuto, ali Zlatka može funkcionirati u bilo kojem formatu. Znači, postavi se na zid, to je jedna stranica, čovjek je pročita prije nego što shvati da je pročitao. Druga stvar je količina teksta, odnosno količina i način sažetog teksta. Time je Krešimir svjesno, nesvjesno ili bez zapravo razmišljanja o tome anticipirao količinu pažnje koju mi danas imamo. Količina pažnje je onoliko koliko stane na jedan ekran interneta. To je otprilike količina teksta u jednoj Zlatki.
Isto tako, Zlatka je, kako je Krešimir radio u tim velikim formatima položenim, isto se može reći da bi jako dobro funkcionirala i na ekranu. A ono, zapravo što to hoće reći, da je Krešimir je pratio trendove Zlatke, to svi pričaju, to svi puno analiziraju, kad pričaju o tome, to mi je zato nezanimljivo. Ali mi je zanimljivo kako je on vozio svoj film cijelo vrijeme i onda kao ono nekakvom Zen koanu ili Hogaru strašnom, ne znam gdje sam to pročitao, je da čovjek vidi jednako svijeta kad njime putuje i jednako tu količinu svijeta vidi kad stoji na jednom mjestu, a cijeli svijet se viče oko njega. Krešimir je radio to svoje, od početka dosljedno, od ranih stripova, od Lune, u Zlatku, kasnije u Kronike, a mi smo se krećući okolo, svako je ponekad prošao pored njega, ponekad je vidio nešto od toga. I u konačnici, svi smo se večeras ovdje skupili baš zbog toga. Krešimir si. Hvala, Darko. Ali Zlatka je sad i svijeta stripa. Pa ne znam da li je moguće to u ovoj grupi, da se ova večer shvati pomalo kao master class, s obzirom da, kako bi se izrazio, Zlatka je vječno mlada, ali Krešo možda i nije, jer već dovoljno dugo radi u svijetu animiranog filma, da je znači prošao od 70-ih do danas jako puno i tehnoloških promjena, i poetičkih promjena, i organizacijskih promjena, pa da bi bilo, meni se čini zanimljivo da vam kaže malo i o tome kako se to odražava na njegov današnji rad, znači kako to funkcionira sa Zlatkinom žutom minutom u odnosu na vrijeme kada je radio svoje rane filmove. A prije nego što to možda, ako bude htio Krešo nama kaže, ja bih par riječi rekao o tome kako se ovaj animirani film, da kažem u radnoj verziji, pa ćemo možda ga još i izmijenjenog vidjeti, kako se on uklapa u neku vrstu tradicije. Ukratko, Zimonjić je jedan od autora, doista pripada po svim mogućim kanonima i kriterijima, pripada Zagrebačkoj školi crtanog filma, koja dakle nije završila, kao što će reći leksikon i enciklopedije, dokle god njeni autori rade. To je sasvim jasno i dakako dokle god ima njenog utjecaja na buduće generacije animatora. Sad, ono što se meni ovdje čini vrlo zanimljivo je da se Zagrebačka škola crtanog filma obično smatra kao vrhuncem, i to s razlogom, s pravom, s dobrim argumentima, smatra se vrhuncem modernizma u našoj animaciji i u našim vizualnim i audiovizualnim umjetnostima. To je dakle točno. Međutim, uz te izrazito modernističke elemente koje se najviše vide, ne znam, u stvaralaštvu Vladimira Krisla, u onoj, ne znam, alegorijskoj mračnoj koncepciji Mimice, Maxa Jutriše, u Maski crvene smrti Pavla Štaltera i tako dalje. Međutim, uz tu crtu u Zagrebačkoj školi animiranog filma postoji jedna druga crta koju bi se moglo možda nazvati i postmodernističkom. Recimo, jedan od autora u tom pravcu bi mogao biti Zlatko Grgić, koji se uvijek ističe kao najbolji predstavnik gega i tog pristupa u animaciji, premda elemenata imate i kod Dovnikovića i kod drugih autora. A također, kada govorimo o postmoderni, tu se nalazi jedan prostor, možemo reći, nestabilnih označitelja, vizualnih mutacija, vizualnih transformacija koje gube svoje uporište, i u stvarnom svijetu i u onome što se u većini klasika prve faze Zagrebačke škole može smatrati alegorijom. Možemo govoriti znači o nekoj vrsti crtanog filma struje svijesti, crtanog filma intime, crtanog filma transformacije ili još bolje animiranog filma. Ne crtanog jer se tehnika zna širiti i šire od toga. Tu svako spada Dnevnik Nedjeljka Dragića, koliko god on bio s jedne strane usmjeren na neke aspekte svijeta, tu svako spada Gašparovićeva Satimanija, to mislim da je nesporno, a rekao bih da tu spada jedan kontinuirani Zimonjićev pristup koji se vidi otprilike u isto vrijeme kad sazrijeva i kao animator i kao autor, i kao strip autor Zlatke. Vi ćete vidjeti u ovoj krasnoj antologiji Zlatkinih stripova, to je negdje oko pola, ako sam dobro shvatio, oko pola table koje su do sada objavljene, vidjet ćete kako je Zlatka počela. Dakle, ja bih vas upozorio, dakle, pozvao da usporedite ovaj film Zlatkina žuta minuta sa
ovu radnu verziju filma, da usporedite sa onim kako je Zlatka počela u stripu. Da vidite u kojoj mjeri riječ o jednom, recimo tako, problematizirajućem pristupu mediju. Zlatka je s jedne strane ta jedna djevojka, mlada žena, koju nikad ne možemo vizualno definirati ni po dobi, ni po ne znam, izgledu, jer se stalno mijenjaju se tehnike, gostuju drugi autori i tako dalje. A Zlatka je od samoga početka, dakle, lik koji je smješten u svom mediju. Ona čita samu sebe u stripu. Vi ćete vidjeti u ovom animiranom filmu ovu knjigu. Ova knjiga je sastavni, strukturni dio animiranog filma, crtanog filma, Zlatkina žuta minuta. Drugim riječima, načelo strukture koje se kod Zimunića javlja i u albumu, kao njegovom možda najpoznatijem ranom filmu, i u ovom filmu, načelo strukture koje se stalno javlja u Zlatki, jest ovo, recimo, autoreferencijalno, autorefleksivno meta načelo, odnosno načelo po kojem se umjetnost možda u prvom planu ili u jednom od prvih planova bavi i sama sobom. Zlatka nas s jedne strane, dakle, vodi kroz intimni svijet, kroz neku struju svijesti koja je užasno zanimljiva, užasno uzbudljiva, ali s druge strane Zlatka je istodobno mala riznica povijesti umjetnosti, što onda uključuje i Žeželjev Metropolis, što uključuje Ivicu, što uključuje malog Ivicu Dubravka Matakovića, ili kao što ćete vidjeti u ovom crtanom filmu, što uključuje kompletnu povijest umjetnosti, arhitekture, kulture, civilizacije, vrhunskih, dakle, primjera onoga što se smatra kanonom svjetske kulture, uz obilje lokalnih signala, kao što su recimo laste koje se pojavljuju, što je zbilja jedan, rekao bih, da, modre laste, što je jedan, kako bih rekao, omaž tog crtanog filma mediju, dakle časopisu za mlade, za djecu, kojem je Zlatka napravila najviše koraka. Pa onda onaj škrlak koji se stalno pojavljuje, koji opet se može spovesti i sa Zagrebačkim Animafestom, i sa školom crtanog filma, i sa Zagrebom kao gradom. Dakle, istovremeno, u animiranom svijetu se Zimunićevom događa isto ono što i u Zlatki, u njegovom strip svijetu, reciklira se, obrađuje se, obogaćuje se kompletna povijest kulture i umjetnosti. Da ne bih zaboravio nešto jako važno, samo ću pogledati na svoj papir. Naravno, Zima tu nije jedini autor tog tipa, tu su se i u stripu i animaciji okušali i Nedeljko Dragić, i Borivoj Domniković, Dušan Vuković i još neki autori Zagrebačke škole, ali je Zima svakako prepoznatljiv baš po tom jednom lirskom pristupu, što je rekao Darko da se muškarci bave stvaranjem, žene čitanjem. Ja doista nemam dojam da je ovo muški strip, da je ovo muški crtić, ja doista imam dojam da je ovo ženski strip i ženski crtić. To govori o Zimi. Puno toga i ništa loše, ja bih rekao. I čini mi se da tu riječ o jednom dosta važnom elementu. Zima je, dakle, izrazio nešto osobno, duboko, intimno, govoreći o jednom liku koji ima vrlo, vrlo bogatu intimu. Kad gledate, dakle, ovu radnu verziju crtanog filma, obratite pažnju kao mali vodič za razumijevanje, što sve ima Zlatka u svojoj sobi. Znači, što je po njenim zidovima, što je po njenim policama. To su, dakle, mali ključevi onoga svega što ćete vidjeti u ostatku crtanog filma. To je znak da ona ide u svijet, tako, da se svijet vrti oko nje, što je Darko lijepo rekao, što je dakako sasvim na tragu i recimo Prusta, simbolističke proze, a Boga mi je na tragu i konceptualne umjetnosti i jako puno ovih pravaca koji su se od kraja 19. stoljeća pa do danas izmjenjivali. Drugim riječima, ovaj će crtani film jako puno značiti dakako i onima koji Zlatku ne poznaju, ali u potpunosti ga možemo shvatiti kao dio Ziminog rada koji se stalno osvrće na svoje ranije segmente i koji ih stalno reinterpretira. Drugim riječima, ovo je crtani film koji traži pažljivo gledanje, crtani film za sladokusce. Sve ove detalje koje opisuješ u sobi je zapravo nacrtao Matija na one glavni scenografije i ja nisam tražio da on sve to tako nacrta, on to tako nacrta. Neki od tih citata
ispada da ja citiram Zlatku, u stvari ju Matija citira jer je ubacio neke kadrove iz klipova na zidove. Ali dobio si dobre komplimente na temelju toga. Pa da, ali malo skromnosti njima. Naravno i Matija i Andrej i Bruno Marin ili ovdje Matija? Bruno je u Indiji. Bruno je u Indiji, da, Bruno je malo u Indiji, malo Zlatki. Nikako, želio sam baš kad spominjamo tu Indiju, nema Indije u filmu, a to je Brunin bio zadatak, već je 2 put bio od kad radimo u filmu i nikako da donese neku sličicu da i to ubacimo. Pa možda još stignemo da na hrvatskog filma nešto ubacimo. Nema ni Vinkovaca, bio planuje da je Mataković sudjeluje, ali toliko je zaposlen bio da još uvijek nismo ubacili ni Vinkovce, ali ima neki sunca pretapa malo Mleć Slavonije. Tu su naravno i zvuk, odnosno glazba, koja nije gotova, nije zapravo napravljen finalni miks. Ovo što ćete čuti je malo škripa, ali to je montaža koju sam ja napravio u programu za montažu slike, pa to nije finalni miks, ali glazbu je radio moj brat, on je komponirao glazbu, on je tu negdje. Tu je? Jel? Je, pa. Evo, moj brat Veljko. A samo dizajn, neke čudne zvukove, to radi Boris Wagner koji sigurno nije ovdje, jer on ne voli izlaziti u javnost, a upravo nas čeka posao miksa, ovih indičih partija. Eto sad, ja ne znam, ovdje stane 10 ljudi u prostoru. Da, vrijeme je da počnemo lagano s projekcijom, da svi dođu na red i pogledaju film. Inače, možete u Laubi na ulazu kupiti knjigu koja je danas po promotivnoj cijeni od 130 kuna, pa ako ste zainteresirani možete Zlatku imati i u papirnatom izdanju. Hvala vam svima još jednom što ste došli na ovo druženje i nadam se da se možda vidimo i sutra na izložbi od Viktora Popovića.